Guverinoma y'u Rwanda yatangaje itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi rikubiyemo ingingo zitandukanye ryagennye n'ibihano bigera ku gifungo cy'imyaka 25 n'ihazabu igera kuri miliyoni 50 mu kwirinda ko hazabamo uburiganya. Iri tegeko ririmo ingingo zitari zisanzweho nko gutwitira undi no guha uburenganzira abafite kuva ku myaka 15 bwo gusaba serivisi z'ubuvuzi zose batagombye guherekezwa. Icyaha gikakaye kurusha ibindi muri iri tegeko ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 18 Nzeri 2025 nicyo mu ngingo ya 98 kijyanye no gutanga serivisi z'ubuvuzi zifasha kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi hagamijwe guhindura uturemangingo tw'umuntu. Nk'uko igihe ibitangaza, iyi ngingo ivuga ko ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 no gutanga ihazabu itari munsi ya miliyoni 40 ariko itarenze miliyoni 50. Mu bindi byaha byateganyirijwe ibihano harimo icyo gukora umwuga wo kuvura, gushyira mu myanya myibarukiro y'umugore urusoro rutari urw'umuntu cyangwa intanga zitari iz'umuntu. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 no gutanga ihazabu itari munsi ya miliyoni 20 ariko itarenze miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri tegeko kandi riteganya ko ukora umwuga wo kuvura, utumiza cyangwa wohereza mu mahanga intanga cyangwa urusoro abakoze icyaha gihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 no gutanga ihazabu itari munsi ya miliyoni 10 ariko itarenze miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe umuganga uhamijwe icyaha cyo gutanga serivisi z'ubuvuzi zifasha kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi agamije guhitamo igitsina cy'umwana uzavuka ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka, agatanga n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 5 ariko itarenze miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri tegeko rikomeza rigira riti: ushyira intanga cyangwa urusoro mu myanya myibarukiro y'umugore hatagaragara umwirondoro wuzuye w'uwabitanze abakoze icyaha. Bene uyu iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka, agatanga n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 2 ariko itarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikigo cy'ubuvuzi kandi gihuza intanga z'abantu bafitanye isano itaziguye ishingiye ku buvandimwe cyangwa bafitanye isano iziguye ishingiye ku buvandimwe kugeza ku gisanira cya 7 nacyo kiba gikoze icyaha. Iyo kibihamijwe n'urukiko gitanga ihazabu itari munsi ya miliyoni 5 ariko itarenze miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo bijyana no guhagarikirwa ibikorwa byo gutanga serivisi z'ubuvuzi zifasha kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi mu gihe kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenze amezi 6 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Kwakira intanga cyangwa urusoro hatagaragara umwirondoro wuzuye w'uwabitanze cyangwa kwakira mu buryo bunyuranyije n'amategeko intanga cyangwa urusoro by'umuntu utagejeje ku myaka isabwa cyangwa uyirengeje nabyo ni icyaha. Ikigo kibikoze kikabihamywa n'urukiko gihanishwa gutanga ihazabu itari munsi ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 5, gutanga serivisi z'ubuvuzi zifasha kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi mu gihe kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenze amezi 6 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Ikigo cy'ubuvuzi gishyira mu myanya myibarukiro y'umugore intanga cyangwa urusoro rw'umuntu utagejeje ku myaka isabwa cyangwa ayirengeje kiba gikoze icyaha. Iyo kibihamijwe n'urukiko gihanishwa ihazabu itari munsi ya miliyoni 5 ariko itarenze miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda no guhagarikirwa ibikorwa byo gutanga serivisi z'ubuvuzi zifasha kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi mu gihe kitari munsi y'ukwezi ariko kitarenze amezi 3 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Ikigo cy'ubuvuzi gitanga intanga cyangwa urusoro bikomoka ku muntu umwe ku bemerewe gukoresha uburyo bwo kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi barenze umwe kiba gikoze icyaha. Gihanishwa gutanga ihazabu itari munsi ya miliyoni 5 ariko itarenze miliyoni 10 no guhagarikirwa ibikorwa byo gutanga serivisi z'ubuvuzi hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi mu gihe kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenze amezi 6 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Mu bindi bifatwa nk'icyaha ku kigo cy'ubuvuzi
harimo igikora kimwe mu bikorwa birimo gushyira mu myanya myibarukiro y'umugore urusoro cyangwa intanga zitari z'umuntu, gutumiza cyangwa kohereza mu mahanga intanga cyangwa urusoro. Harimo kandi gutanga serivisi z'ubuvuzi zifasha kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi, hagamijwe guhindura utunyangingo tw'umuntu no gutanga serivisi z'ubuvuzi zifashisha kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi, hagamijwe guhitamo igitsina cy'umwana uzavuka. Ikigo kibihamijwe n'urukiko gihanishwa gutanga ihazabu itari munsi ya miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 100, no guhagarikirwa ibikorwa byo gutanga serivisi z'ubuvuzi zifasha kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi mu gihe kitari munsi y'umwaka ariko kitarenze imyaka 3.